Бүтө күнүнен урбан биирини сиңерен көрөр бүт. Гражданское общество сайдыытыгар тугуламмыт Илдар Ханграна быйыл териллен ләбите намно бәхестыла. Балағынын хүрбәхеттис күнүттен алтыны хүрбәхеттис күнүгердери коммерческое соқ териллерден документу туту ытылдыкта. Быйыл хүрбәхетте муниципальный териллиттен 300 ағуған ағыз арас қайысқала проекттар саяпқалара килбиттірі. Быйылгы граңы кыттыға туқ саңа олырге килбитин туғынан бөңі бериге бітсеған. Илдархан Грана 2-нче хүрбәһылтан терилләр. Быел бу бәхәссәлен итәләр. Хыгыл хоруга дигән оттан биһиге коммерческая хок организациялары өйәһен булыр. Кинләргә биле үбеләһен өттүнән көмәләһен, кинләр Джон Ологын тупсарыга үлелилләргә биһиге өйәбил булып. Коммерческая хок кайыскалак организациялар булалар. Кинләр буллагына әбәһәт Министерство юстиция териллебеп булыктактыр, регистрациялак булыктактыр, уставтак, онна хоготок кеһе кыттыбат, команда болын кытталар. Кайыскабыт буллагына грант кене 16 раз кайыскалак, амбастан терилләргә 10-11 әр кайыскалагата, онтота тон бу улары батага 3 хыла барды. 16 кайыскаттан үтчат политикатын өйәһүн, патриотический кайыскан өйәһүн, тулалы рейген өйәһүн онна да тыттыр. Быйыл гулары биттен аттан электронный бюджетке көстө конкурс бут. Бу инне туспа электронный порталга болар эте. Ол быдан ходургата. Онно кыттачылардан уставтар эрерденер эте. Документ быгытынан билигин боллагына казбидди кыттачтан организацияттан ЭЦП электронный бюджет регистрация. Оны таханан компьютердерге бәһәт криптопро программа турукта, госплагин бар булукта. Кылларылан көрдө кытты бит хектөт хылга элбир хылынайы. Электронный бюджет кирен быйыл кыттачылар бит аксаннары арыяга ята. Хамай көктөк улустар отон хылынайы кинлер элбах заявка береллер. Ол курдук горный улуха, чурапчы улуха, нюрба. Быйыл хунтарттан юһәблүттен бахам заявка кидде. Оны таханан тон элинең артынлан көрдөккө хамай көктөк чурапчы. Меңе хаңылыз кыттачыларга көмөлө быгытынан НКО Якутияден терилтте бар. Кинлер буллана консультациялыйлар. Бюджет төттүнен, заявка толорагын төттүнен, оны таханан АКФАден эме организация бар. Кинлер буллана биле бухгалтерская төттүнен көмөлһөллөр, финансовый төттүнен. Оны таханан единый ресурсный центр ден бар. Кинлер эме үксүнөттөн билеме заявка толорагыныгар, Илдарханара конкурсугар болбатак, арас тахамнах конкурстарга бар тер көмөлһөллөр. Хил Илдархан Грана болар, планнанар. Хил срога ары эрдегос болуга, онон кыттачылары күтебит, кыттарын каяндагыны, эме быйылга курдук электронный бюджетка болуга. Панкратий Иванович Шадрин атын өктем орта осколтыр ылжыттыбыт. Оскола педагогический коллектива онна олохтох нәһелек фондатын көмөтүнен Илдархан Гранныгар кыян оголорго аңнан үйрөтен оңорон тахарар сых теринне инаграден онун бүгүнжө өктем осколатын үлетен камнахан тугнан бисега. Бәм общественный нагрузкалакпын, өктем хайдарын тугар фондан халая үлелете хаджабын. Ол курдук ол фонда бит бихек 2-нче үсылдактан үлелир. 2-нче үсылтан бу 2-нче онагысылгылы бихе хами убастыр, ушталбыт Римма Романовна иҗа хаджан үлелеп бите. Онтон буллагына мен бу школага үлели келбиппе 2-нче онагысылдакка чабы Елена Семеновна олуктак киген, иникия кескиллак кигенден меха ол фондан торжественно Лапсай сөйбәннән тоттабыттара. Ол фонда 2-нче онагысылтан ылыгпыттан арас үләне бары оңордубут. Ол курдук 2-нче футболлакка Россия президентының граныгар кыттамыт творческая мастерская арибупут нехелекке. Төт үләте хок жакталлары нам колледжгер истеннеңе үйрәттерәмит. Ол швейный цехпыт бачаңылы үләли турар. Нехеленягы кыракы услугалары оңороллар. Onu tahanan sıvı boyunlargar tаңас деген ыталлар. Антон швейный цех бүтөлөли турар береметтер. Аны эрженнорго тугуметтен уруккан ададен идея кирбите.
Ол береме огромный бихе бу школа директорын кытта Калиста Федосевналын элбак выездерге хаджамыт, атын школа опыттарын көрө хаджамыт, именно бу мебельный цега хөбүлүгөр бүппүт. Нюрба школатыгар технический лицейгер онук цех үлели турар эбит, онна бу маяларга бәйті туспат элилте курдук үлели турар эбит. Онна школа олора бараннар именно бастакы рабочий профессияларын ылаллар. Жону көрөн барамыт хергәбит агай, онна бихиме манна оголор бутур бихи агар школа болон үлеләпит 2-12 халтын үлеләҗәр булакпытти. Онна бастакы профессия ме берекпитин нада демет турунан турамыт проект сурьямыт Илдар Ханграныгар кыттыбыппыт. Илдар Ханграныгар булырын конкурсы кыямыт, балтара миллион ыламыт. Үйрү көтү бөгөт болбуппут, но маннык топпут сок булла, базабыт сок. Олхин кихи бөгөтүн муньян спонсор бөгөтүн кытта кепсетен народ күйүнен тутан битертибит. Бу жыйны тутар бутар бихека Каңалас администрацияты 500 тыгынчыны көрбүтә, Алиш Мамедов 300 тыгынчыны көрбүтә, бу олуктак администрация көмөлөспүтә, урбаниттар көмөлөспүләр, бу олуктак урбаниттар онна каспити гыл. Ону таханат тахами улакын үбе бихи булырын 2 тыгынчы үрбөт өсөлгө сөз бейин сыллак үбелейбитин оңор буппут. Выпускниктар бары кыттыганнар агыс 100 тыгынчы курдук белек умуттара. Ол катчыбытын именно бу Хүтеримәрбит, атын кайыскаларга туттан биспәккәбит, кыракыраланди, именно бартын бу жага база бутыгар уктубут. Материал бутын бартын де выпускниктар катчыларынын ылыбыт. Ол эм бихе выпускниктар бутыгар, меценаттар бутыгар, спонсордар бутыгар, барга мактап бутын терердек бутын багарабыт. Эхе бар болам осколабыт, эсседе инникитин үйүнө сайда кахтактык үлели туроден әрәлбитин терердек. Беги бу өктөм школата саңа мебелден сах арьерыгар бәбит мынык предпринимательләр, бана кастывалар, биделән жон, әддә осколны бит выпускниктерин боламмыт, материальный көмөбүтүн комыбыт. Бу бир неделегер социальный системлеринен призыв ытаммыт. Сорук бутум, ол әлбәк байки хек бәтин көмөтүнүн бәлерин поддержкаларын билдиреннер материалларга саңа мебелден сахбыт сайдыргар көмөлөрүн өпүтүрө. Ити саңа мебелден сах араларын алтыны бүтүтүгөр манна школага көрсүүгө ыңырылыппыт. Онна бияка сили бартын саңа мебелден нахат нейлене даганы бу бии урбаниттар даганы нахана бу истирбит. Бизне манна школа эгер бартын ток бар хайдар ону хайнарар бизнес инкубатордарын да жаккан булады. Бартын да биттире, кеттире Нахат астымыппыты. Эсі бұл саңа беймілден сақтарға тағарымлар күрді біттірі. Құтсылыр сарылалы кәті, терілен біліміне әжілдерді. Олны бұл осколабыт сағалпыта онды сүттіяқтық салайын. Ол дегіне оскола өретір ки, білі лағын. Онтан тағынан әсті кейі соғықта мәні қайбап болыға де. Олны тағынан бейе ұшыталар бұд. Сылай мандык оғыны хайынлара бейе оғылар күтінде болықтақтар. Нахты бұны өйіқтің бағарымы деқат үйерүйтіттен ол бейе осколабыт егер оғылар бәдірін білі мандык базыбай үйерағы әрі болып баққа әсі оны тағынан әмей бұл сылай мебелі оңыры хабыт-хаты болақ болыларығар оғылына жылуғар әріттерден көппет онына үйерүйтіттен оны призыв оңырымыт, нырын оңырымыт нәйленне әме оны астынан үйерен көтіміні поддержкалаптыр. Оскола бұд, төрөпіттер, боламыд, оғылар бұд сайдыларығар бір көқтақ болан үйрелейбіт. Мен бұл моделированиянын жарықтанамын. Оскола бұтығар саңа цех арылуыда. Мен бұл первый этап моделирования оңырымын. Мебель оңырымын? Бұл учительскайга остолын оңырықтақ бұд. Онда кухня көрдік бұл, остол. Аннык түйін бәққа кәлден бартын бітетті? Уже руководитель бөн кітті, Никсон Николаевич кітті, оңыр олды. Модель оңыры бұл маннык трудоемкий процесс. Маме бартын долго надо проектировать. Уже бұл остол документацияты ем белем, документациятын уже
кромщиктерге үйрәп цеха оны бәләре оңоралдар. Дебендигиден бу маннык үйрәмәден не яқып тоққатылыга. Жеверде мебель оңорохпун хөп бәем. Оны кенки улатықпына уже предпринимательство қайяқын маннык. Чертеж им дизайнерская барты. Оңоралга. Бұл сөхпөт елірәкін аралды бұта. Оны дүйін бұл саңа станоктар бұтын көтеріқпізін бағарауды. Бұл басы станокпөт ДСП-лары, ОСП-лары под размером бұялылы. Бұл манан измеряйдылар, оны ровно в точку под размером им бұялы. Білген учетолар бұтыр, то білген пока полкаларын ғарады. Адак то учетолар бұтыр, учительскайға то остоларын ғарады. Асполны ғалды. Білген пока үшпет, адак атын оғалар балдар. Учетол бұт Мечел Иванович. Бидені бартыгер маны үйреді. Аны гызкы станок бұт сверильный станок. Бұл Европейн ба. Оны оғаны біркаларын ғара. Білген станок қанары күші. Урут әрейденен то шуруповерінің қайыры көзілер бұл жонлар. Яқыл уже бұл маны сәусіңа станок кәлем баран. Нәді туалақ болға. Бұл кромочный станок. Бұл кромочный станок то ынырық хаңа. Бұлығы біркаламы ДСП-лары, ОСП-лары ең ынырық качественный әдік то маңық сыйарыр. Мақынына атылынар мебель туыды атына ол. Бұл маңны көңірамын то ұлаттақпынан нәді туалақта болуға. Бейіш қолы бұд 2-10 сыллақтан үңірі ететінен дәрігірар. Ол сағалы ұқпыдеттан нехелейін ортотуғар аңға қайысқаны тәнетен, кепсен, ғырдатан келі бит. Онына бұл елдарқан әңгіранын ұламбарамын бұл үйлебетін қайысқатын кеңетен әрі бит. Мүет качестводан онына боруда, өңірі борудатын бұхарар лаборатория тәлейді бет. Ол инеттен мебель, борудавания ұлығында ғаран қатчатығар. Онына школавы бұпүснектері ұмайын бербет қатчаларының бұл жеғот тұтылынан үйлебетін хағалан әрі бет. Бұл 9 класс верен әтчеді Улаев Максим күн бүгін өңірі борудатын бұхарытынан жарғара олырар. Олтын бұл жарық бизнес күрдік әме көрек қойып. Келен бейі опытырындақ бұтына бұл манна спрос бар болағына әме қатшыға бұл услуга болар болады. Онны көнгө бар болуға. Морфомедический метод определения породы пчел үйретелін. По внешним признакам көрген пчеланы. Хайдақ көстірін, қабатоғын, длинатын, кубитальный индекс, оны дискоидальное смещение көрген. Пчела көнөптөргө барадагар барманды кузор. Барманды кузору көрдік, оны бұл точкаттан ие ыфтан в жигады умножайдыгын 10% ақсықтақ. Оны әтектақы. Бұл примерно составляйдыгын тоғын күтті. Атымчалары күтті оны породан плюс-минус білан. Бұлар дискоидальное смещение. Бұл бір конец тоқтан әсібір тоқайджан прямою. Оны олынтон әсібірджан. Алараттан примерно о тоғыттан точкаттан. Оны көрген отрицательный, нулевой или положительный. Бұл сахаралан бейі бұдан сайдан халаты өтілін. Бұл ануайкалы бұл хоқаты морфомедический метод определения хатан қаяуды дебет. Ол компьютер кәлән, микроскоп кәләнен саңа хатан қаяды өт. Ануайкалы осколайын тоқа хоқаты жинчерге меқыстойы бар. Бұл бейі микроскопынан үңірі туын қанаттарын көрі өт. Оны бұхаравыт қанны породатын Бакфаст, Карника, Дальневосточный, Карпатка, Саба, Анатольбах Фарата, так, Башкирия, там, Амурской области. Үтü күнінен оғылыр. Бағалысты бәғын білігінлер, қағыз класқа үйренеғіті, оны жаманна хетуғынан жарқтанағыды.
Меня атым Васильева Ксения, биги бегис класс оренячы битит, онны биги фруктовый фрипсыны хатарабыт. Бастыкы продукт бияха школьный столовая бербете. Жабылка онна банан. Биги бастан фруктолар бытын суйбупут, онна сингескинан быспупут. Бахан баран биги поддонарга упупут, онна дегидраторга упупут. 7 градуска, онна 12 часка. Дегидраторга биги угабыт, онна буманна градустар, онна манна час. Тетехел бак мандык фрипсины оттугут каспачка. Bir күнгә сүрбә уен пачка аңгырабыт. Жон тәһәсе белән атылахары. Учутылларын ылылар ахалар әме. Сыната гин тәһә болары. Сәнәтә мехх. Бу манны аңгыралар. Сингес кенә кырбылар онна падонга уралар. Манна жартанар тәһәчегә яка. Үчөй бай. Тоққа йөрәндегендә. Фруктлары ин быһарга үчөй байтык манны кин урырга ин. Аны да атын билгән йөрәндә аңдып Амсытык кесеп. Йөрә, амсаябы. Кемпи курдука битте. Мен нигә спагай. Онна том кини тухата тугуй бу. Сахарда ин сох, онна хатардагына витаминнарын ин сахарыны дирҗе. Аны туһунан биги быйыл убахатын хкымпыт. Бастан биги быспыпыт, онна маринойдапыт. Маринойдан баран поддонарга уппыт, онна дегидраторга 6 часка 7 градуска турор буппыт. Бу убаха этин амсаях кытыт. Йөрә, мен амсаякпыт. Ажыгыда хмара. Наже олог биле убаха этин олог биле бәйтинен натуральныйнан. Ажыгы. Малжыстыр олор. Биһиги кизби класс төрөпүттере учуталбы Светлана Клаевна Трофимова, онна оголорбу поламмыт, огоро тахаттан заготовка для борща аңробут. Ол курдук биһиха манна иңемтелээх оҕоро таһын хатараммыт, оҕолорбутун витаминнээх аһаан бэйэлэри бу маннык олус үчүгэй заготовка оҥорон таһараллар. Холобур бу оҕоро таспытын биһиги жебититтен жекелбиппит, ону таһанан барайакпытын сайыннарарга хайыбыт оголор бутугар бу сайынын бирди оғыро таһын таланнар сайынын кетен көрөктактар улатынарыктактар уанна күһүн агламмыт манна салгыктакпыт. Бу проектпытын биһиги күһүңеттен сагалабыппыт. Ол курдук хеттон 5 ханы атлатыбыт. Холобур бир хага хеттон 5 грамм оғыро таһа кирер. Бу 3 литре уга барар. Биремете хоғы жоңға, ырақ аяңға сылжар сопардарга, олыс тухалақ, иңемтелек, витаминнәк болар. Оғыро таға тоңын қалбаққа кені қатарылан витаминен бардың бейдігер иңерінер. Онна оргуйбут әт бульоныгар кирен, үллен мин болар. Мин зытекенде. Оргуя турар қалыбыр бұл әкке қортоска кутан барамыд, бұл заготовка оптан кутан кәбейхебет. Жон төһө камагатыгатлары, төһөлаллары, төһәсналлары. Биллерин курдуготтан билеген жон витаминнәк ахыр. Оголор бутун буллаганы бу урбан ивкетер сыһарабыт, онна үбү качыны ага, сотту үйренеллер. Каска бу холобур огоро таһан албыппытын, кас огоро таһан катардыбыты, онна төһө сумалак бу болан тагыста ден үйрәтебит. Робот-репетер бар үлелир жон булла качыны када биремегатын аттарангыт маннык келеңет, неделя каста жарыкты гыты оголор бутун кытта жартанагаты. Неделяга икитеген көрсөбү, терапевттері кытта билси, терапевту кытта тәңе биреме тары болар, осколабытылар тоқ бар, условия барыта бар. Ону кәлеме чөй байтык мандык оғылар бұтын кытта тәңе оңырабыт. Бәхес кластан биге мандык бизнесінен жарықтан абытсап, оғылар мандык кәленлер бәлерін біле аяр тутар жоғырдарын сайынларалар, арас оңықтыры оңырабыт. Онна бір выставкаларга, ярмаркаларга жамыт атылыбыт. Ол кәнеттен қолыра оғы біле үлелер бұлайды, оны біле пашырайдамын, қамнас төлібін.
Hep onu bile oğullar anha astınallar. Onlar bile meha kale turallar. Hakalı istillah doktor onlara hatı bitsep, потому что bile jonlar bir hakalını ordurallar densep, kolora onluk magnit onlara bıtı gaykala, ara suvenirler, bir loktar, игольницалар, kolora bihimanlık deybiddere mi hakas kalabıt. Наличие бар, онна хакас эмиялабыт жоннортон. Аңа бизнес проект арыдыбыт, сакалы кергелден. Биги основабыт мас болар, бу акриловый краскандан ыланнар бээлерин бага ханаларынан, тугу багараларынан деген уруйдулар. Оны кытары биле эпоксидный смоланнан кутаммыт украшение оңорөнөрөбүт атыга. Кенелер бастан биле осколага начало боларди, онтон улаттыктарын ай уже биле урбан ден тугун билен, карчыны биле уже хотту үйренен, онна эрде келин колора урбанит табулуктарын хепулади. Аяр жогордорун сайынларыннар. Беги чепусуна гуна жарктана жат. Алиш маме гранын кай выпад 250 тысяч. Он начинен буманы станова атвал выпад. Он ичи станогуна буманы ктаран работ. Челепен поставкатан шкатулкаларын. Он алты минуты буманы открывая доктор вещи. Кируем коралга, потом оно программа алготун оном быгармана. Яхан буманы жарктанлары төмөчүгей. Шуя бар. Кален оңорох көһөп, атылыяк көһөп. Маннык программа эти чпул станок быгар чертён курдук енгнат. Он бу бәте чпул станок. Лазердах, он фрезерный грайердах. Блинкерлери хайда хырлил. Смотря ханнык тоңор работ, там зависит. Бу калаһынан былырыңаттан гипсеннен оңокторон оробут. Оголор бутун кытары аны тахынан ол арчыланы халбуката женерастыр. Онна кытырнак чүмешини. Аны бу караты көдөрөптүн багарабыт. Бу маннык бастан гипсени ууга сураямыт оңоробут. Онтон араханай формаларга кутамыт. Бу маннык бәлем изделиялар бутун. Оголор бутун кытары маннык краскалыбыт. Терапевттери кытта бары бирге маннык мустабыт. Кехайы дип күрне дейлага бирде. Она бу маннык бәбит сылы сых курдук үлелибит. Оголор бутун урбаңы сыһырамыт, бу маннык үйрөтөбүт. Бастан тугун себестоимаһын агарга үйрөтөбүт оголор бутун. Онна бир оңхукпут төһө колой боларын бири соттан тахарымыт атылыбыт. Манна бу деревнебит жанугар, осколага, манна ыжыттарын келлахтарын онна олатыламыт, класстар үпкатчы келлерибит. Бу курдук хаңала сулуһун өктөм нехилеген олоктоох пондатын үлетинен, улахан ситихилеринен, арас кайыскала граннар нехилекке олоққы киреллер. Жолан Панкрат Иванович Шадрин адынан өктөм осколата Илдар ханграныгар кыттаннар, өйбүлүн ыланнар, сөпкө жаханан өйренәтчилер инникитин барыста булга жогурдарын сайынараларгар, үйнен сайдан таксалларгар, инникилээх, кескиллээх үлэне үппыттарын кихи серги хайгы көрөр. Республикабит осколаргар колобур болар.